Ono što nas zanima jeste samo istina i gola istina, ništa više mimo toga. Otac mi poginuo u dvorištu, brat stariji, mati nema leša i ćerke od 3 godine, a žena mi je pod pritiskom, nagonom mudžahedina, sina od 7 mjeseci bacila u Drinu i skočila za njih. Tako sam ostao sam u čitave familije, pola mi je familije na Vidovdan izginulo. Pitao sam se, spasio. Imam sad sam familije, sam brata, dijete, jedno više nikoga ne znam. Nažalost, Slavoljub Filipović je već sutradan izvršio samoubistvo. Bila je to 110. humka uz već iskopanih 109 traka za Srbe iz Bjelovca, Sikirića i Jovanovića. Bio je to crni 14. decembar 1992. godine. Gdje god su ušli, znači iza njih ništa nije ostalo, ni mačka, a kamoli živ čovjek.